كده ماشي. حسن الله قفل يا ابو حافظ، قفل يا ابو حافظ. يلا يا كابتن اضرب اضرب. والله العظيم بالتوفيق ربنا يوفقك. بالصدفة بس. لا والله بالصدفة والله معاه بالصدفة. الحمد لله والله. انت احسن انت شغال فين تتمرن فين دلوقتي؟ ما الحمد لله. المكان بتاعه؟ هنجي لكم بقى. ان شاء الله هنجي لكم ان شاء الله. انا وزنت 80 ما شاء الله. الله الله انا عبد حافظ، قفل عبد حافظ. صح كده عبد حافظ. نفس راح نفس راح نفس راح نفس راح. ايوه كده ايوه كده. الله الله انا اهو. ايوه كده هو نفس راح نفس راح نفس راح. ايه خش عليه خش عليه ما تطلعوش. الله عليك الله. التليفون في الشنطه قدامك ده ايه؟